Katukad, ti basol. Tinapalabas. Naragsak tinaangay akalaysada dagimay kendinggas. Ngem kalpasan ti kalaysada. Nagpakadadan kadagiti dadakkel ni dagimay tapno agsublidan iti amo da ani Astor. Kinid daw ti ina ni dagimay nga agpalabas da kumapay iti uray dua nga aldaw sakbay a pumanaw da tapno aglalangen da pay ana imbag. Ken mabayag tumanen ti panagkikita da. Agsangsangit met ni kalalili ket agpakpakaasi kada dinggas ken dagimay asan da kuman nga agsubli iti amo da. Itagagayam, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Saan tayo kuman nga agsublikin ni amo, dagimay, dinggas? Ha? Di mo kaya tagsuble? Saan na mabalin adi tayo agsubli? Dito itayon, pangasiyo. Wano saan, oray pumanaw tayon dito eh. Basta saan tayon nga agsublikin ni amo. Kanya aya. Alan, dinggas. Saan tayon nga agsublikin ni amo? Diyak kayatan ti agnaid ijay happy house. Wano ijay mansion ni amo. Kay kayat kon dito eh. Pangasim, dinggas. Ngam kalalili. Kasla uray siyak dinggas. Numabalin kat jak kaya tanda agsubli diyan nagtipunan. Saan na tayo matlang nga masurutan ni amo dito eh. Taadayo unay dito eh. Masiguradong kadi adi na tayo masurutan dito'y kalalili. Wan. Ay, Sana bale. Tagtalinaid tayo pailang dito'y iti duhang aldaw. Kaskid daw ni nanang. dinggas. Agbati ang karudan. Da kayo latan tiyag subli. Ibagayo latan kini amo anataya kon. Anya? Anya maddatang ay bagbagam nga kene-kene. Wan, dagimay. Ngamin diyak kaya tantang subli kini amo. Basta kas jeti bagayo kini amo. Ibagayo anang pakamatayak. Ibagayo anang garamatak iti may parit a droga. Iso na aramid ko ti kas Tilay bagbugamat nga. Pangasiyo, diyak kaya tagsublikin ni amo. Diyak kaya tagi delivery ti droga. Tangiwat mo, kalalili. Ala, husto nga rodan. Saan ka nga agsangit? Kine-kine. Panunutan tayo no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Anggus, apay nga agsangsangit ni kiniiyang. Kene, tatang. Saan nga kinieng? Ay, wan. Kini gayam. Apay nga agsangsangit. Hanya ti yung custom. Awan mo ti ang kaskas, tatang. Apay nga ron nga agsangsangit ngay. Diyak amo tatang. Ayan na aya. Ada ijay parangan. Agsangsangit mat. Ay, inakman nga rot kasarita. Tadamagak no apay nga agsangsangit ako nam. Kene. Agtugtugaw kamat dito'y parangan. Agsangsangit ka kano ko na ni tatang. Ikwa. Diyak ngamin kaya tagsubli ijay trabaho mi anggus. Kaya't ko kumatagyan dito'y lugar yun. Ay, day talaga yam ti pagsangsangitam. Wan anggus. Wan agamin. Dito'y kan nga agyan. Sumbatan ako ang taga-sawatan. No dito'y kang agyan, lumukmag ka dito'y. Dumakal dagita sakam nga nagbawasi. Sana babasit dagiti saka. Nakutong laeng. Un nga rod. Kasta ti kayat ko nga ibaga. Anggus. Kene. Ay ayatang kaman. Kat agasawat ako man. Tapno sa anak nga agbabak.
Tapno saan ko akog taranda giti tokak. Anya ti ko na. Oh, kitam, nagpintas ka no umisam ka. Ngam anya tay ko nam itay. Saan mo ako kugtaran dagiti tuka? Jak maawatan. Un kog tarak dagiti tokak. Gaputan no labsak ida. Kung kunadakit di kanya nga. Ba. Di kinog tarakon. Uray uwak, kagurgura na. Ay, adya kagayam di tatatang. Seryoso mate saritaan niyo. Iswa diyo nadlaw nga masidega. Anya di ko nayo itay tata. Apay akagurgura ni Angus ti uwak. Ako na di uwak. Bak, kuna na. Iso nga pinalsiitan na. Anya? Kanya. Agasawatan Tapartin tadi bakak. Ayak, Takagurgurak mutlaang dayjay. Apay? Un tanu makita nak di bakak. Kung kunanakit di kanya nga. Baak. Baak. So nga agasawatan kini. Tapno sa anak ang mabaakan. Anya? Kurso na dam ne kenne. Un dagimay. So nga ibuati yun at agasawa kamen. Hala! Kat anyat ko na naaya agbate. Kayat nga roti agbati ka no. Ay, Importante mat nga men kenne iti trabaho me manong. Eso nga saan nga mabualin nga ibuatay me. Apay ngay. Asawa akpay kuma. Bebeam, tabarang adan to pa nagsublime idtoy. Ngam no itakat masapol nga agsubli kami iti trabaho me. Ay, wan nga rod Urayak langan ni kay ni. Uwan manong, orayam laang niya. Agsubli kami to matlaang. Mababainakan ka dagimay. Ngam da ito'y tipod no amarikrik na. Agayatak kini Angus. Ay na, awan ti parikot iti data kini. Ti importante kat kayat yu ti tunggal maysa. Tama di mat may sa laang ti ag-ay-ayat. No kasta, sumbatak nga rodan ni manong mo. Sige awan parikot kanyak. Basta lakit di ag ginusto kayo nga duwa. O sige, sumbatak nga rodan ni manong mo. Ay, nagmayat dito'y imayan ta Angus. Ay, nabanuga kasi mangat dito'y bantay. Ay, kayang bugayam ti sumangat iti bantay. Saan mo't unay anangato day ti sinang at taabantay. Ay na, sana ka nagbabawi ang simurot kan ka dito eh. Ngamin, nagpintas dito eh. Ay, nagpintas di sabong iti nga day di akayo oh. Orchids dayta. Kalay atak to para kan ka. Talaga? Ungayam kini. Kasano nga di ibagbagak nga ayat ko kan ka. Sungbatan akon at agkasartan. Sige, Angus. Sumbatan kan. Ha? Sungbatan akon? Wan, sumbatan kan. Ngamin, agayatak matkan ka. Nga uray nabita pa'y anagamam mo. Ay, agasawat ang arudon Partim tandi bakak. Takagurgurak mo't lang dahil nga baka. Ngam saan pa'y nga itatikalay sata. Tatikayat ko. Saan nga apurado. Iti kasta, may isaganaan ka na imbang. One problema. Adamot bakak. Adamot ornong ko nga igatang ta iti adu nga kabuan ti bagas. Adu pa iti baboy ko. Kasta? Uwan, kene. Iso asigin Urayak ti panagsubliman niya. Kat agkasartan to. Sige, urayan nak nga rod Angus. Taag kasartan to, inton agsubli at dito'y lugar yun. Kaya
Ngam ti simbang at ije bantay, kene-kene. Wan, makabanog, ngam awan parikot. Ngamin, naragsakak asimang at takadok ni Angus. Ay na, dagimay. Kastigayam tirik na, no adda mga aya. Naragsak. Apay, kayo nayakan ni Manong ko. Sinong bata ko ni Manong mo? Ay, apo piman ni Manong ko. Ngam sa wakas kat, adan ti girlfriend na. Ngam, awan ti pagdanagam kene-kene. Nasingpat ni Manong ko. Nagagat pa nga agar din. Kan ado ti urnong na. Kasladyak nga rod kayat tiyag sublikin niya mo. Kayat ko tiyag bati dito eh. Ay, masapul nga agsubli tayo nga talo. Saan nga balita adan tumanan pa nagsubli tayo itoy? Sige, sana bali. Nagkarikanyak ni Angus nga orayan nak. Kat iti pa nagsubli. Agkalay sa kamin. Nadano nanti aldaw nga pa nagsublime, nanang. Tatang, Manong Angus. Ala, awan ti mabalin. Anya nga nga rod. Ay, amoy kayo adi nga rod. Ay, ilaan nyo adi. Tan man an-anad ka usin biyahe, o. Aw, Owen, nanang. Wan, nanang. Wala na. et, sapay kumaadi. Taman tauli kayo ay dagos sina. Katno agsubli kayo. Agkasar kami kene. Owen, Manong. Iso nga urayam ti pa nagsubli ni kenne-kenne. Sige nga rodan, ingkamin, tatang, nanang, bayaw Angus. Sige. Aw, Agan anat kayo ah. Angus. Ay, nan. kinarakop nan. Inarakok na. Kene. Ay, Angus. Nairot ti arakop mo kanya. Orayan nak ha. Ay, wan. Ayang ka talaga. ay, inayan pa isa. Ala, may kayo et. Man an-anad kayo si biyahe, o. Aw, Mangkita tayo iti mabalin tayo pagsardangan. Tagmerienda tayo pay. Owen man ding gas tani. Sangit ni kenne-kenne. Uy! Apay di tamat nga kenne-kenne. Tatay ka pala nga agsang-sangit ita. Kasano nga men? Kat saan kami nga kita kini Angus? Anya? Ay na, saan ka nga agsang-sangit nga kasta ah? Ish, madmading ay. Kasla nga adya tinatay. Ayam lang, dagimay. Maawatam ko matirik na. Angus! Kailiw ka na makita! Angus, kumusta ka nga? Hey! Kasla o kan ah. Kine-kine. Overacting diatan ah. Angus! May-amon, dagimay. Sumardang ka man nga agsang-sangit ita. Saan nga balay kita kayon tumanan ka ni Manong kong Angus? Ish. May-amon, taipapas na ti agsangit. Kasta talaga ti agay-ayat, amayadayo iti ay ayatan na. sige, mangankan, ma'am. Nana Agno, kaano kayo anang rugi akas tagaluto ni Astor? Nabayagan, ma'am. Kat ni Dagimay, nabayag kadimot akadwayo at tagaluto? Imun una ni Dagimay, ma'am. Taije mansyon tinagpaayan na. Katsyak, dito yak happy house anang rugi. Kasta ka di? Asino tinalalaing kada kayong agluto? Agpada kami, ma'am. Kasta ka di? Among ka di, nana? Jack magustuhan ti ugali ni Dagimay. Awan
Kan respeto na kanyak nga asawa ti amo yo. Ha? Iso ano mabalin? Tulungan na ka mangibagakan ni Astor nga ikatan na ni Dagimay. Naragrag sakak no jak makita ni Dagimay. Anya? Maaramid mo ka di dayta, nana? Adyak maikari, ma'am. Asawam ni amo. Ket ammom ti ugali na. No kasta. Saan nak ama tulungan? Saan, ma'am? Ni amo ti kasarita maipapan iti dayta abanag. Tadyak maiturad. Ala, pumanaw ka nga rudan iti sangok. Awan serbi ti panakisaritak kan ka. Awan mo't gayam maitulong mo kanyak. Lading itak, ma'am. Ngam talaga adi ka matulungan iti kayat mo. O sige, tayin nak ituloy ti araramidak. Ituloy mon timangan, ma'am. Ay, nakaganon tayo matlangan na ito'y mansyon. Wan, Dagimay. Kaya't ko ti agsubli. Ha? Agsubli kay jay lugar me? Wan Dagimay, mailiwak kini anggos. Ush! Uwe ka nga talaga nga kinikini. Ala, bumaba tayon. Taibunag kon dagiti natang nga inggapu tayo, ejay lugar yo. Kumusta ti pagnamit ti kalabas, Francis? Nasayat met, ligaya. Uray siya, adun dagiti nakasaritak akayat dati mang suportaken ka. Kan, am-amuda dagiti dadakkel mo. Saan da ka no anaimot? Tumulong dalat ta ka dagiti agkid daw iti tulong da. Oray siya. Kastamat din ako na dagiti daduma. Dahit ti may sa arason, no apay akayat ta kasuportaran. Sapay ko mga rod, tasi ka ti suportaran dagiti amin abotantes, Francis. Sapay ko matakasta. Iso saan ta mamingga amang sarongkar ka dagiti tattao. Ta ipalagip ta kadakwada, asika ko mati suportaran da. Ligaya. Kayat ko ang mangabak ka, Francis. No mangabak pala ni Astor, siguradong ad-addan ti kinalastog ni Margarita. Kan sigurado adinak sardengan. Kayat ko ang mangabak ka para iti umili, kan para mutan kanyak, Francis. Kayat ko ang maksayan ti kinalastog ni Margarita. Kan kayat ko asardengan na kon nga insultuan. Maawatan ka, ligaya. Saan aday ta ti dakkel arason, no apay akayat ko ang mangabak ka. No di kat para iti ili, para kadagiti agtutubo. Asika ko mati mangiwanwan kadakwada. Kat babaan kan ka, maaddaan da iti turad kan regat, para iti pagsayaatan ti umili, kan ti ili tayo. Sapay ko mga rod takasta, ligaya. Sapay ko ma, Francis. Awan ganas ko amangan. Ni, apay nga kinikini. Kasano ngamin, malaglagip ko ni anggos. Malaglagip ko ti kaadami ijay bantay. Anya? Mangan kakit din tayong kag-inanan. Saan ako namangan? Mangan kan kalalili. Tainton bigat. Sigurado adi na kay pagsardangan ni Margarita ng agtrabaho. Ay, sigurado diata ah. Isuamangan kayo iti husto. Di kay agbisbisin. Tapno napigsa kayo latang agtrabaho. Alakit din, kinikini. Mangan tayon, tayin tayo ag-inanan. Ay, nabanugak iti biyahe dinggas. Sa anak nga makaturog. Apay, Pampanunutak nga ron nga adya tayo manan itoy. awan mabalin tayo. Sa bagay, awan matkid diti parekot kanyak ta saan nga diakas ti trabahok. Tatrabaho ti balay ti trabahok. Siya ka ti pampanunutak dinggas. Dagimay. Siya ka ngamin ti makanawan ni among kat... Ay,
Di kag tanag. Agan ang nada. Kinapod no na dinggas, agdanda nagakan ka. Karo-karo nga agdanda nagakparakon ka ta ag-asawatan. Dagimay. Kas ano tangay nga pumanaw itoy. Agserserbitan sa matkan ni amo, aging nga matay ta dinggas. Aniya? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.